apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ipakitaken ka, bintong lakay. Ay nawaw, anya manunday ta adura bakay? Adda kayat ko agatangon lakay. Sakbay nga agurderak, kayat ko kumanga ipakitaken ka, no bagay ko lang. Nan, kita akman. Adday talakay, tay marong ti kayat kaw. Nay, mayat bakay? Disin ti akitaan. Sigurado ka kaday, maibagay nga tatikas ta kanya. Sigurado day ta bakay? Kasta ti kawus mau nagtrabaho ka pa'y langit ya abroad. Kat bagay mo maay. Sigurado ka, ah? Way, agurder ka lata bakay. Anya ti umay mo ibaga, Mari Norlisa. Ay, kwa maray. Adala ko bakayat ko asalud-sudan. Anya dayta. Matuloy nga ta ti meeting ti organisasyon tayo, maray. Ay wun, matuloy ka numad ko na ti presidente tayaw. Okay nga raw. Day talaang ti kayat ko amamuan, maray. Sige, agpakaada akon. Ay agkapay-kapay amaray. Ay, saanan, maray? Nakababain mo. Si kakit di mo. Ala, agtugaw ka ta agtimplaak iti kapita. At dati biskuit aginatangkaw. Iso ti kapita, tapno maraman na mo. Ay, sige man laangan, maray. Mala, mabit lang nga ron ta mga laak. Urayon naklabi ay. Sige, maray. Kita man lakay, bagay ko ka di mo laang. Ay nawaw, bagay mo launay bakay? Dahil ta kanday, di in-order mo iti online nga impakitam kanya. Wun lakay. Ay, bagbagay mo bakay? Kasla agabroad ka man na niti kasta alangam. Si kakit di mo lakay. Iso ti isuot ko no ag-meeting kamay. Meeting? Wun, adda ka no ti maangay a meeting ti organisasyon may inton Martes. Saan nga tanga OA no dahil to iti isuot ka? Mabalin day ta bakit? Saan mo't aribiling? Sige, ilabak nga rudang tapno mamagahan. Agrubwata kaon tapno sa anak amala daw iti meeting may bentong lakay. Nalipatam ti payong mo bakit? Ay wun nga agpaisaw. Naawan mo't iti panunot ka. Ay nawaw, mala iyawat mo man lakay. Awatam. Awan ka diti pagatang mau. Awan bakit? Ano pa'y mat bastuta? Ala, agrubwata nga rudan. No adda ti kayat mo nga ipagatang, i-text mo laang kanyak. Takitaag no adda ti lako da ijay pagmitingan may. Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti kalsada. Da kayo matgayam anti Adora. Ay, naimbaga bigat mo, Erika. Mayag takawis mo, auntie. Bagbagay mo launay. Agyaman na klaunay, basang. Mapan kayo kadimat makimiting? Wow, da kami kadananang mau. At da kadipay ni Mari Norlisa, ije balayaw. Wanaw nagrubwatan. Madamati digos na itay pimanawak, auntie. Mala, dumagasak nga raw, iti ayan niyaw. Sige lang, auntie. Tapno adda ti kadwayo. Ay, wan nga raw. Tapno tipid iti plitay. Ay, wana, auntie. Makatipid no agidan kayong ag-tricycle. Agawa am ti agpulas bakay. Anya kakadi aya iskaw. Nasa papay mo't
Kitaam no asino ti sumungan. Ay nawaw, asino da ijay? Ninsa mari adura. Wen, isuday ta. Nasa papiman. Apay ngay akas dya tibado na. Apay, anya ti parikot mo iti bado ti kumarem? Meeting laang ti papanan na, ngam kasta ti kawas na. Kawas dagiti sosyal. Sikakit di man. Kastamot pi manasigod ti panagbadbado na. Uray di nagtrabaho ijay abroad. Ay una yan day tanga ex-abroad. Tiltila mo ti isusuot na. Naimbag kumamot anong maibagay kenkwana. Saan mo't nga raw tanagalas akit kitaan. Kat bagay na matpiman bakit? At least, disente iti kawas na. Sana kas ti daduma di tangag, badaw iti kawas amakit kita ti kararwada. Ahaw, saan tubay? Kaslaag lang nga anya iti kasta abado na. Saan mo't nga agtrab-trabaho iti abroad? Ngam no apay akastapay lang mati isusuot na. Bakbakatan. Nay, nasapa kamot nga imay mari adura. Tapno saan ta maladaw, maray. Apay ngay akasta ti kawas mo, maray. Adda ka di parikaot, maray. Kasla kala aga bro di kasta abado, maray. Saan mo't, maray? Kastoy laeng atalaga ti purma kayat kaw. At daw, kan saan makita ti kararwa, maray. Ipagkarup mo mat abagay mo ti kasta nga isusuot mo. Anya ti ko na, maray. Awan, maray. Ti kunak, talaga amadlaw nga ex-abroad ka, maray. Kasta mo lang ti panagbadbadom idi 30 years old ka, maray. Idi adda ka pa idi abroad. Anya itan, maray. 2025 mo tan. 50 mon. Kasta talaga, maray. Agbado tayo iti maibagay kada tayo. Tapno presentable tayo matakit kitaan na. Piling talaga dahito ako, maray. Di ko na siguro kat bagay na ti kasta isusuot na. Hagraraman abakbakatan. Una yun dahi tabakbakatan. Talaga saan amabain iti kasta nga aramidon na. Asino ti saan amabain, nanang? Dahi tanga adura anak ka. Nakitak ti kawas na itay nagmeeting kami. Ay nawaw, apay ti kawas ni Auntie Adora, nanang. Saan mat maibagay kinkwana? Nakitak ti kawas na idi agsapa. No para kanyak, bagay na mo ti kasjay, nanang. Aha? Saan mat tan ngagtrab-trabaho iji abroad tapno kasjay ti isuot na? Nakapurpur malaunay mat. Ex-abroadan, ngam kasjay pailaang ti kawas na. Ha? Samaysa, bakatan day jay ako marik. Rumbang laang atay pangmanang ako na dati isuot na. Ninanang mo. Pudnumat, nagalas akit kita ti kasjay asuot na. Anya ko matinagalas ichay, kit saan mat a-revealing ti badbado na, nanang. Ay basta, nagalas ti kasjay. Ex-abroad appealing ubeng. Ay nawaw, inruwar mo mait, dagit ikawas mo ngayon dulin mo iti mano atawan bakay. Ilabak man, ta isuot ko man ang lakay. Umanay kalipay ken ka na kita. Ay sigurado day talakay, kas makita mag, sa anak alimok mag. Day to'y tay paborito kabado iday. Unique, ti disenyo na. Well nga raw, mayat ti disenyo na. Kinapuskol pa'y tilupot na. Wan nga raw lakay, mayat ang maisuot ita, apa nagtuto daw. Ay, wan abakad. Kasta ti kawusda iti nalalamin a lugar. Apay mat akas jay pari bintong. Diyan niya, maray. Okay laang ken ka, ti kasi apa nagbadbado ti asawam. Awan mo ti makita ka da ka si Jay. Sa may sa disintima ti ibadbado na. Ngam, ti daduma kat bado na pailaang idi 30 ti taon na. Lupot na pailaang idi agtrab-trabaho iti abroad.
Anya kumangay, ti isyo dita. Nagalas akit kitaan ti kas di akawas na paray. Kasano ang nagalasket no bagay na may. 50 nan. May mayat mat ano tay pangmanang abado ti isuot na. Sana kasla piling balasang. Anya, Pagbagaam di asawang paray. Tanay, mangibabain lao na yan. Apay ay adi kapay lang agsardeng asumanaaw, Nurlisa. Ay nawaw. Apay manan ayasi ka, iskaw. Tapno ammom, nakababain ti kasta panagniw-ngiwat mo. Ay tumal na ka man, iskaw. Dinak isuraw, tamok ter aramida. Nurlisa, Sikat agsardang. Dinak pakibibiyangan, tasan ka mat apakibibiyangan. Nawatam? ay nawaw. Alala, pumanaw kay tisang wanak, taamang ano di mo magustuhan ti aramida kin ka, iskaw. piling balasang ka kano bakit? Kan nagalas ka no dagiti ibadbadaw. Ay nawaw, asino magtinangibagay ti dayta? Asino kumapay? Ni Kumarim Nurlisa Talaga mo't dayta tao Nagalas akit kitaan, kunanapay kanya. Umapal siguro Anya mo't ti kasta kapanunutan ti tattao ita panawan. Isula amin ang kadakwada. Jak man amaw iti Kumarim. Isulaang ba't ti mangibagbag iti kasta? Madlaw kumutla nga up and down ti panagkita na kanyak no kasta nga agsabat kamay. Ang apay ko mga agpaapekto ak iti ibagbaga na ngay. Anya kumay ta. Tinapatag kat disente ti isusuot ko anya. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw, paribintaw. Wain paray. Nimbaglakid din ta nagsabat ta. Nay, kaslad da napatangay baga maparay. Dalaga nga da paray. Anya dayta? Amang ano mabali na bagbagaam tao jay asawam. Nay, anya ti kayat mo asawan paray. Kanayon na nga minadilawain kan pakibiyangan ti panagkawkawas ti asawak. Banag apakasurunan mo't niya adurang asawak. Bagbagam tuman ni Marinurlisa paray. Tamang ano jak makapagtepel kat sakto ti mang piwis itingiwat na. Gapo iti kinalaing nangagsaw. Ay nawaw. Saan ka butbut nga paray? Ibagbagak laang ti pudnaw. Bayam paray, takasaritak to ti asawak. Bagbaga tapno dinan ululitan ti panagdildilaw na iti asawa. Saan ngayon baga nila kay mutiin bagakken kwa na idi na minsan, maray? Ti may papan ka di iti badaw? Wan. Apay akastapay lang ti badaw, maray? Ta isumot ti komportable kanyak maray. Komportable ken ka. Angam nagalasmat akit kitaan. Ay namaray, tamatam ti ayan ti parikot, saan kat ati kawuskaw. No apay nga may nga agraman badok kat pagparikot ang maray. Saan ko matabibi ang andagit isusot na? Ay nawaw. May salang ti maibagakan ka maray. No parakan ka kat nagalas akit kita andagit isusot ka. Agkidom kalangan. Agkidom kalapta, tapno awan parikaut. Nalawag mo't siguro tinangag mo Marinurlisa. Agkidom kalaptaan, tapno awan pagparikutam. Saan atila dildilawum, taawan mo't kaus-uskan, dagita nga ibagbagham. Anya nga itabakay, nakangag ka lang araw. Talagang agraraman day tanga ex-abroad. Day tanga main, di mo tepelan tangiwat mo. Nakangag kalakit de adi na oras. Pudno matibagbaga ka. Nagalas akit kita antibakbak kita nakas ti panagbadbado na. Ay, hawan mo Nurlisa. Guraan na kan ti pada matao, iti kasta nga aramid mo. Okay laang. Basta siya, naibagak nuan niya ti adday ti kaunggak iskaw. Ipadlaw mo kit di nga umapal ka. Ay nawaw, pakpakawan.
Sa anak nga umapalis ka. Ibagbagak laang tipudno kunak manan. Ay na, dilawang paingaw muna tabagay. Samon to dilawan ti sabali at tao, Norlisa. Ay nawaw, di nakman surwan si ka iskaw. Isardeng mon ti kastangaw galem. Tambangan no isunto pa iti pakaisag makam. No kunak adinak pakibibyangan, dinak pakibibyangan. Nawatam? Tapno amom, kinasaritanak ni pare bintong hindi na minsan nga aldaw. Taapay ka now? Do di ka pailang agsarda nga makibiyang iti asawa na. Amagan no isunto ka daw ti mang piwis di tangiwat mo. Inbaga na ti kasta? Wen, iso nga sumardeng kan. Tapno maliklikan ti riray ay nawaw. Apay nga itakalaang bakay. Itay pa nga urayan ka. Ay napasensya kan lakay. Nagsinungbat kami nga mengkin ni Mari Norlisa di taparaangan daytay. Apay manay. Isyo manan kan kwa na ti kawas ko Ay nawaw. Apal nan sa dayta bakay. Bagbagay mo nga minti kasta kawas mau. Aglang-langa ka nga obing nukwa. Katuan mo nga men lakay. Amukmat nga ibagay ti panagkaw-kawas-kaw. Saan akas ka dagiti daduma dita? Kitway, isa di mulatan ikaskasaw dagiti bagbaga na dyan Norlisa ken ka bakay. Bayam ata pagparikutan na ti badaw. Sanak nga agad jas para kadakwada niya. Tinapatag kanya ket awan badbad dekak ataaw. Kinasaritak lang arudan ni pare iskaw. Imbagak abagbagaan na ti asawa na. Ang maging gaita, di pa lang matagtal na dyan Norlisa. Ay na, bayam latan lakay. Sawun na latan ti kayat na. Bayam amatay iti apal. Ay nawaw, asino di limabas bakal? Asino kumapay? Ti kumarik Di nakakinasarita. Mabain siguro meten Ay, surwam nga minmet Tapno agpada kayo ti badaw no kasta rumrumwar kayo. Wano saan pabuludang bakal? Iso ati umasidag kanyak no kursunada na dagiti kawaskaw tay pabulod ko kenkwana. Ikakpay ano kayat na? Agasamanday ta bakit? Uray kaguran na kati kumarem. Adapay laganas mo magtamang pabulod kenkwana no bilang. Ay ibaga na lang nga may ti marikrik na. Saan kat aday taagbalin akong trabida ti paglaingan na. Nalakaakla ang matakasarsarita kay. Ay, kunaklakit din nun alpasan day tanga issue kin ni Auntie Adora nanang. Anya analpas mo't asasawam dita si ka Erika? Api nga min adakas ti rumrumwar di tangiwat mo nanang. Dakas asasawam mat, katpudno mat amin ti ibagbaga. Ay nawaw, bakit kayo nanang? Saan kumamot nga inuubing ti panunot yu? Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak No bakit ka? Agbado ka mat, itikas itibado dagiti babakit. Ay nawaw, sa bali ti panahon itananang. Mayat ket di antikas jay. Oray bakit da? Agbado dalat ti disente. Saan agaputa bakit ka? Kat baybay ambeten ti bagim. Ay, jak amo kada kayo. Nagadulakit ding amuyaw. Basta para kanyak, nagalas ti panagbadbado dayjay nga ex-abroad. Ay nananang, saan kay amaawatan? Simple abanang pagbalin ninyo a big deal. Awan ano kas na akanayon. No negatibo akanayon ti rumrumwar itingiwat yo. Aday wanda kayo dagiti gagayem yo. Awan ti mayat a makigayem iti tao akas ta tigalad na nanang. Ay nawaw. Kayat yung arod ti kasta, asaan kayon nga agsarsarita kin ni Auntie Adora? Ay na, makaamumot kan ay ti biyag na. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Ay nawaw, da kayo lang aruden tinakabasol, da kayo pa'y tinatangsit. Siyak ti inam, Erika. Iso asyak nga raw ti sakit mo. Saan kat aday jay nga adura?
Uray da kayo ti inak, no dakas mo ti aramidyo, saan kayon to akanunungan nanang. Iso ano siyak ti da kayo, mapan kayo laangan agkid daw iti pamakawan kin ni Auntie Adora. Iti kasta, agsubli ti sigod alin na nganyo. Anya ter aramidam dito'y balay, Mari Norlisa. Ay, kwa, Maray. Itay ka pa'y nga urayan. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa. Kaya't kukumati agsurikin ka, Maray. Ay nawaw. Itaman pa'y analagip mo ti agsuray. Di na mo ngaminan pampansinan, Maray. Ay nawaw. Anya ti ekspektar, Maray. Kalpasan ti naramid mo, pansinan, wano kasarita ka pa'y laang matikonam. Ha, ay kwa, Maray. Suray. Aklunag anag kamaliak, Maray. Kamalay tikas di nga insawsawang kaw. Kat sapay la kumaata, mapakawan nakpay, Maray. Naimbag man, taamom asikati kamalay. Inton sumarunaw, ibagam laang nukurso nadam ti kawaskaw, tapabuludan ka. Uwan, Maray. Suri at talagawan. Saanin ang maulit. Promise. Sigurado lang, Maray. Maminsan pa'y nga aramidam ti kastay. Talaga a friendship over tan. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag katrumbang apakibyangan? No saan da adaw-dawatan ti opinyon mo, aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.